uyinyanga umthandazi uyisangoma umfundisi uma ke nje wawe empilweni kuthiwa lento boyenza vele ayikufanele bodlala uthatha ama chance once waphumelela kuthiwa uthwele kuya ngani lokho kukhuluma kuhlale kusebantwini and ukukhuluma kwabantu akufani and lekubona kwabantu akufani kungenzeka ukuthi wena uthembe isithunywa sakho isona esisebenzelako kutholakala ukuthi omunye umuntu akaboni kuyisithunywa ubona ngathi yinto enamandla osebenza ngayo uphethe into enamandla kanti isithunywa wena self esikusebenzelayo Oba ngisho kanje ntana Nkosi ukuthi senginotisile ekhathini esiningi uma ungumuntu uphile emhlabeni abantu sabanawo ukuthi uma uke waba rich uthwele uma uke wabaphuma kanti something boyizama usho ukuthi lento ubozama ukuthwala ngayo ikwehlulile os vele awazi lutho so mhlawumbe amagama ongasinikeza ngawo umthine esingabela bendabuko esingabathandazi izinyanga ukuthi ungasiqinisa ngeligama elithini because sesiyesaba ngoba uthi umhlawumbe umlapho wendabuko abantu bayagcwala kuwe kuthiwa uthwele bangangena abantu kuthiwa awazi lutho singenza kanjani kahle emhlabeni kaNkulunkulu ukuze sikwazi kuma entweni eyodwa njengabantu abaphila kahle because even wathiwa umuntu osomabhizinisi bangakubizi ngapha nangapha hayi vele awazi lutho kwazi thini but once wabizwa ngapha nangapha waba nemoto eziningi usuthwele singenza kanjani ntene Nkosi njoba ngike ngasho nasekuqaleni ndodana ukuthi kukhuluma kusebantwini and i-understanding yabantu nokubona ngabantu akufani yes kungwena njengawe idlozi lakho abakini kutholakala ukuthi ukushisa kwakho nempepho kuyakuphumelelisa ngesinye isikhathi kuyenzeka thina abantu mhlambe nje uyibo inyanga kwaziwa ukuthi asengibekise njengawe njengamkhuluntakala ekhaya emakhaya mkhuluntakala even namhlanje bantu basehla ngamabhasi baya kuye lowo muntu loyo akazanga athwale unento yakhe ulapha sifo lezimbili mawuphiwe ukuthi ulapha amaqala mawuphiwe ukuthi ulapha amadolo lapha amadolo nina bathandazi nihlupha ukuthi bese nifuna kulapha zonke lezi zifo bese abantu banibalekela because konke niyakulapha bese kuthiwa kusasa abantu babangasangeni kuthiwa sowuwile kanti uzuwise wena self ngokuthi konke wena ufuna ukukwenza uyakwazi usho ukuthi mangasulandela abantu uthola ukuthi umuntu uthina mina ngikhanda izigubhu mina ngiyathwalisa mina ngiyathwasisa izangoma angichubele ukuthi mina ngumthandazi ngikhanda iwasho ngiyahlola ngikhwekela amanzi ngime lapho ngingafuni kwenza konke kuzongixaka yes Inkosi ibusise ntana Nkosi ngibonga kakhulu mina kunene bonga mina kwala Nkosi